Nalazimo se na zasadu trešnje kod našeg proizvođača Marka Pušice. Voćnjak je površine 6,6 hektara i kao što možete vidjeti to je jedan zasad za intenzivnu proizvodnju. Kompletnu infrastrukturu od sadnica je radila naša firma Agroferti Crop. Kao što vidite, urađene su sve agrotehničke mere, znači kao što ste rekli, od đubrenja, instaliranja sistema kap po kap. Kao što vidite, danas ne radimo klasično postavljanje protivgradne mreže, što je jedan od dela koje mi kao firma radimo. Ovo je jedan novi sistem koji smo od ove godine prvi put uveli i to su, kao što vidite, ove mreže, odnosno anti-rain folije koje ujedno služe, znači, pored toga što služe za zaštitu plodova od kiše, služe za zaštitu od grada i od insekata. To je nešto novo kod nas, po prvi put sad može vidjeti ovde, jedna nova tehnologija. Imamo velike probleme sa kišom u fazi zrenja trešnje, gde dolazi do pucanja plodova. Samim tim plodovi gube tržišnu vrednost i naš proizvođač se odlučio za ovakav vid zaštite, jer ovakav vid zaštite smanjuje 70% štete, znači kao posledicu pucanja plodova u odnosu na voćnjake koji nemaju ovakvu vrstu zaštite. Ova mreža prvenstveno štiti protiv kiše, zatim ima dejstvo protivgradno i zatim za insekte, znači zbog rutave bube i zbog insekata koji štete biljkama. Questa è una nuova tecnologia. Ovo je novi tip mreže koji smo napravili u saradnji sa italijanskom firmom Sanifruit. Radili smo eksperimente u Poljskoj, Kanadi i Maroku i oni su pokazali dobre rezultate. Ovakva mreža namenjena je baš za trešnje i omogućava dobru mikroklimu ispod mreže, sprečavajući vodu da prodre. Nova tehnologija zaštite voćnjaka zaustavlja kišu u iznosu od oko 80% i sprečava je da dođe do biljaka. Svega 20% vode može da uđe u zasad. Zajedno sa gospodinom Milutinom Karasom već sarađujemo 6-7 godina. Inače, mi postojimo od 2007. godine, ali smo ove mreže krenuli do 2010. Tako da, evo, vidi se uspešna saradnja. U ovoj površini smo posadili super spindel i spinder sistem. To znači na razmak od 1,25 puta 3,8 međuredno i 1,5 puta 3,8 međuredno. Ovdje smo posadili 14.358 tačno sadnica. I šta je prednost ovoga voćnjaka u odnosu na sve naše voćnjake koje radimo do sad, a radili smo ih nekoliko desetina, je u tome što je ovo prvi put u našoj izvedbi sa našim podizvođačem, sa našim servisom napravili smo protivgradni sistem, drugačiji od svih ostalih, kao što možete da vidite, to je anti-rain sistem, anti-insect sistem. To je trenutno najmodernija tehnologija u svetu. Da napomenem da te tehnologije ima svega 3% proizvođača trešanja. Zato što je to izuzetno skupa tehnologija, ali ta tehnologija štiti, anti-insect štiti znači od insekata, svih vrste insekata. Imamo više vrsta insekata koje nam prave probleme u zadnjih par godina, a to je rutava buba, koja ide iz godine u godinu. Također imamo Drosophila suzuki, to je azijska muva također, koja napada plod trešanja. I od zadnje 2 godine je stenica, veliki problem. I kad smo sa domaćinom razgovarali, on je pitao, molim te, Milutine, reci mi sve nedostatke i sve prednosti, šta sve da očekujemo u narednih 10 godina. Ja sam mu rekao otvoreno šta sve imamo od problema i onda je iz svih tih problema koji su mogući ili nedostataka u proizvodnji došlo do zaključka i on je doneo odluku da investira u ovakav sistem. Znači, rekli smo šta je anti-insekt, zatim rekli smo anti-rain. Anti-rain je također folija koja sprečava padanje kapljica kiše ili vode direktno na plod trešanja, koje izaziva pucanje pokožice trešanja. U svakom slučaju,
To se desilo, imali smo problem pre 2 godine, veliki problem u svim trešnjarima u Srbiji i okruženju. Veliki je to problem, tako da mi radimo proizvodnju i na kraju kad trebamo da uberemo plodove našeg rada za 1 noć ili za 2 noći usled velike količine padavina, dolazi do pucanja pokožice i taj proizvod više ne može da bude na tržišnoj pijaci i jednostavno mora ide u neku preradu i tako dalje. U svakom slučaju, ovde, ako me pitate, ta znači da kiše neće biti ovde ili kako će kad pada kiša, gde će ići ta voda. Kao što vidite ovde, kad kiša pada, takođe i led, ovo je anti-rain i znači takođe i anti-hail, znači protiv leda, protiv grada. Znači kad on pada iz atmosfere, on pada na celu ovu površinu i on se ovde sliva i u ovaj razrez i u ovu tačnu sredinu. Vidimo ove male otvore, propada ovde i tačno pada na sredinu ovoga voćnjaka. Ovo će sad se vršiti trenutno setva trave i ovde će biti sve zatravljeno već za mjesec dana, tako da će sav led i sva količina padavina pasti ovde u sredinu. Ali što se tiče samih trešanja i samih plodova koji će ovde biti, oni će biti apsolutno suvi od svih vrsta padavina koje padaju, dakle kiša ili grad. Za sve one koji se bave ovakvim ili sličnim stvarima, impresivno sve deluje. I jako smo zadovoljni na ono što smo pre nekoliko meseci kada smo pričali o ovome sa Milutinom pre svega, na ono što nam je rekao da nigde ne postoji ovako nešto na samom Balkanu i jako mi je drago pre svega što je to baš na ovom voćnjaku i sve onako kao što smo i pričali na samom početku, s obzirom da je to sve počelo da se realizuje, impresivni su utisci. Imamo standardnu mrežu i ovu mrežu koju smo sad ovde radili. Prvo je sama statika je drugačija, odnosno broj stubova koji radimo, zato što je ovo sistem jedra, kao što vidite gore kao na brodu jedru i ovde kad dune vetar, znači postoji mogućnost će napraviti velike probleme da nam to sve ne podigne i ne do Bog da nam napravi probleme ovome voćnjaku, zato ovde idu stubovi, jači stubovi idu u voćnjaku i idu na kraće distance. U standardnoj tehnologiji idemo 10 puta 10 metara stub od stuba, ovde idemo na 7 metara stub od stuba i ovde radimo blokove, češće blokove od 3 hektara, 2 bloka sa međurednim razmakom i imamo 2 puta više ankera nego u standardnoj tehnologiji. Ankeri nam služe da bi ovu statiku i ovu kompletnu mrežu pokrili da to bude sve veoma stabilno i da bude veoma tolerantno i otporno na sve udare vetra sa svih strana ovoga voćnjaka u kom se mi sad trenutno nalazimo. Takođe, ova mreža koja se stavlja gole na vrh, takođe i to je anti-insekt folija, je drugačija od obične folije, znači sa manjim su promerima mreža, manjim okcama su. Takođe i anti-rain mreža je, ovo je sad kažem prvi put i ovde kod nas jako mi je drago, vrlo sam ponosan na to da smo to napravili ovde. Takođe ona je sasvim drugačijeg materijala i kao što vidite posle moće, takođe evo vaša kamera da pokaže da vidite kako već stenice kojih ima koliko hoćete ovde u okruženju ne mogu da uđu ovde unutra u ovaj voćnjak i to je veliki benefit u budućnosti za ovoga našega domaćina gde se trenutno nalazimo u Čeneju. To bih hteo da napomenem da pre svega ja i ceo moj tim smo izuzetno zadovoljni od prvog dana do danas i iskreno se nadam da će takav trend se i nastaviti s obzirom na što na terenu, što van terena, skoro smo svakodnevno u kontaktu i agronomi kada dođu, obiđu ceo voćnjak, daju savete, instrukcije, tako da sve najbolje.